ole tun tuma chuan Khawvel Chanchin ami zong ngai ven Israel hi eng angdin muna nge a oma a air defense hi enge a an ve reng ti toy te in kan thlir thuak don nia kan hriat angin Israel hi ramte takte mel maram te hual vel kara chimle mar chakle thlangkil tina an hual vel ania an mel maten missile le rocket thatak an hum fer formaya an ka preng mai boka then khat line ka chia ta an lo vo ve chen boka chu wangin Israel chuan an mel mate laka in ven na tha nei chu thilti mak mo ani ti hria in tan an lana sa ve hle a tuna phei chuan an chung nung to viau mai Khawvel nei thaber ti ngam khop an lo ni ve te hial ani Israel hian air defense system chi hrang Spider Barak 8 Iron Dome David Sling Arrow 2 le 3 missile defense te an kol mek ani heng an air defense system nei te hi kan hrevekin rin omna in tlemin lo sai zau deuh don taila pakhatna Spider air defense system Spider hi Rafael advanced defense system le Israel aerospace industry IAI tho dun na siam ni in short le medium range target eng po drones fighter jet helicopter le bomb chi hrang lo kap chetura duan ani Spider hian missile chi ni mangin short range Python 5 missile le medium range le Derby missile te amanga radar hian Israel aerospace industries siam LTM 2084 radar amanga he radar hian kilometer zali som sari thleng a mel mate a detect theiani a missile man Python 5 hi infrared guided missile ni in short range kilometer som ni palia la aka pha a Mach 4 chaka a target pan thein a speed le maneuver a that awangin mel mate tan lo lambun a har ani Derby missile ve thung hi chu radar guided missile ni in medium range kilometer za thleng kap phatura duan ani a Mach 4 chakin a thlok thei ani Derby le Python 5 missile te hi air to air variant a omboka anna mai lo hle Barak 8 anti hi Barak 8 hi IAI le DRDO te siam ni in cruise missile anti-ship missile helicopter ballistic missile le indo thona chi hrang te lo kap thla thei tura duan ani ve boka kilometer za som nga thlenga ka phani radar hian Israel aerospace industry siam MF star radar kilometer zani som nga atanga zali som nga thleng detect thei amanga tin a missile hi Mach 2 chakin a thlok thei bok Russian missile tha te le Tunlai supersonic cruise missile tha berangai BrahMos te po lo kap thla chat thei clear tu zong ten in hriat na alo zaw bel kan bei sei kan channel in lo thlir thin don nia an lo me